ke no ntse ke beya tšhelete ntse ke philisana le yena a ke tsebe gore o yentseng ka tšhelete o e jele o re o yentseng ka yona monna o itse o lo aga ko abo a ke fitla ko abo ba re a ba ntsebe ene ha ona mo agiwe like umpromise maka uyayazi indaba yamalobolo umpromise manga that's why ngindlile umpromise manga yebo makathini uzongilobola ngicela ukubuza wena hayi ini wena lo my brother ngithi ukusevela imali ukuthi hey ikuphendula lento ungafuni ukuphikisa akakusevelanga imali yokuthi ufuna ukukulobola ngiphendule yes or no ubeka ngipromise manga manje uthi wena uzeyiphi imali mothomolo o jile tšhelete fe mo retsa dipapadi mama imali ngathi uyangilahla lava sebeke ufatsha wenza jwalo wa etsa jwalo wa una le drama wa drama uwela mamela la siso abantu why umfidisa why drama una le drama Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pascal Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Pascal, that's your today. So guys, today ring wole se ke my parada mona. A ke batlo even thelong. Wa tshore girlfriend a etsa mile ka di tšhelete e etsang. Hore ke ke taba e understand e hantle. Ke tlo hla le ena fela mona. Le se ke beng la mover emang fela mo. Yes baby. Muntu omdala bengisacela nje utshela amaviwa soJosie Bioscope ukuthi wena ubani igama lakho nokuthi wawusibhalela. Oh, igama lami mina nguThabo. Nginibhalele ukuthi uMatlakala umuntu wami uhambe ngemali. Ene le mali leyo imali lokuthi ngimyenzele ngoba kudala senginesikhathi ngihlala naye. Ene le mali lena bengithi ngizomlobola ngayo. Yena wa decide ukuthi kuye ekhaya uyo akha kubo uyenzela mina naye. Manje mangifona akaphendula amafoni ngibuya nakubo bathi abangazi mina ngiyabuzisa futhi ukuthi ukuphi yena uMatlakala akekho futhi kubo. So mothomolo wena mawufika kabo Matlakala uyayibona indlu akhiwe Nkosi yami. Mangifika lapha ngibona next oakhiwe. Into leyo ukuthi ngicele ningincede ukuthi ngiyazi ukuthi uMatlakala uyenzeni ngemali. So usisi Matlakala makathatha le mali alabuwa awutsho uzithathele nje uMatlakala usithathele imali wathi kimi uyo akha uyolungisa kubo since lapha ngazi ukuthi uyenzakalani ngiyamfonela akabamba ifoni akatholakali. So lina le bana le mothomolo le mme Matlakala sinabantwana so wena no so batla uyinyalla yena decide on ka tšhelete. Yebo mama ngoba ngisenginesikhathi ngihlala naye. So mothomolo kutlwa no uri wena ha ho ya bona abakufuni bathi abangazi mina baqala ukungibona nabazi ukuthi uNomatlakala wami uhlala nami since nakubo abazi ukuthi ukuphi. Ndothi usangibhalele iJosie Bioscope ukuthi ngicela ingincede sisolve le situation no sisi Matlakala because of wena lava ski mathatha Matlakala batla ntshetswa mahadi Matlakala nka tšhelete. So abuti ntate ha sa fihla bo Matlakala ba ga ba motse ba bo mme Matlakala. I'm so sorry. So meaning tšhelete ba itse ba iko kae so ska ba setse so ba ietsa fa ba shoot ba uyayazi yena uMatlakala ukuthi kuphi and ukuphi manje manje nihlala nonke bengihlala naye since ngalama December le since athi uye ekhaya uyo akha mangifona lapha yabathi akekho ngasigibelela mina ngaya kubo ngayobheka kubo bathi abangazi. Taba ena le bokirikiri la vasa o ka sheba taba ena le bokirikiri Matlakala o thole go buile le batho ba ha bona ba re tšhelete dis ha ona gore eng a ba sa utse ba jwang la vasa no tlwaetse o tla heso ke example and uyazi ukuthi bayazi ukuthi lo muntu uyajola la egolo kwaqala and so manje khruthmane useka uyazi wena la ukhona manje la manje akhona ngiyazi. Yazi yebo umuntu tla re bontsha gore ke kae ukubuza yena hayi re batla ubutsa yena la vasa kahle ngoba ngiunderstand ukuthi Matlakala kitsibo niseva kanjani imali beniseva nonke le mali nawe uyazi ukuthi bekuyimali yamalobo uthi ubaba beka isave ayi1 ke so kushuthi umama yena wayithatha but umama Matlakala bekazi akiri ntata uyise no uyisave wena ijwalo angithi uyazi ukuthi imali ngiyamsavela ngifuna ukumlobola ene senginesikhathi ngiphila naye kusasa makafa anami ngizothini kubo
No, uclever kahle akayideserve. That's why udibene ne-family wena lapha Ukuthi sibathi. ayideserve lamalobolo wena ofuna ukuyenza mfethu because ungenzeka wena bhuti omdala ukuthi wena ungazimisela elifeini uyitshela ukuthi sowufuna ukuchintsha impilo yakho yabo uthola ukuthi lo muntu ozwana naye yena akekho kwi-same mindset wena okuyo. And sometimes that's how lovers but babomme sometimes ani ninning motho a ka kgona. I'm not saying but se ke etsa example ho na le motho mme a ka dulang le wena ntse go tlo monyala a ntsa dumela ntsa sa o rata. Ikanti yena akakuthandi just Same replies as batho ba bontate mongwe o jotse go wa o rata ntsa sina di intentions ka wena. So ke something e hlaetseng ya. Yes, and thina kumele senze ngakho konke okusemandleni ukuthi uyancedakala wena bhuti omdala ube answered mfana because kwamna iyangiconfuse le ndaba ukuthi kwenzakalani. So Mr. Johnson lovers, can we please move? Batho ba ba hole ntse go tlo yetsa no re tlo tsamaya re lo sheba momo o smart la kala dula nga tsebe re ha bona motho mo. A ke tsebe mo le ke sa dula teng or ho etsala mara ke a tsebe o mo. Okay, mo seng a dula ko teng wona mo re yeng re lo msheba nga ntlantle bothata ke tšhelete ya ntate kwa yo ba ntshwantse gutle tšhelete ya ntate se ya ba pala diketo anyway. Mfana kusinto yokudlala imali akusinto yokudlala. Yeah. Kuparitsa maeng because of ayo ntso so lovers. Nana e bohloko ka kang ntwe wa tseba ona le batho ba bomme ba lucky lovers ani o tshole motho ntate wa o savela mahadi but wena ka go o motho ha o bone future le motho ebo wa o sa fi batho ba bang ba bomme chance ya gore ba thole lerato leo anna go dilo ntse o keep tile motho ga be ko wena but wena ona le intentions tse bad for yena. But mina umbuzo wami ubheke kuye my brother yazi ma uyindoda uthatha isinqumo sokuthi so ufuna ukushada umuntu especially umlobole kukhona lokho kusuke sokutouchile ngaphakathi ngaye that was wathatha isinqumo wabona ukuthi this one is the one. So ngesingawe na my brother yini lena ekuchamile kulomuntu wazi wabona enguye ofaneleke ukuthi efumane inkomo eziphuma kini. Usisi uMatlakala ukuthi ngimthandile ngimyenzele ngimthole anengane ngamsupporta nengane ingane yakhe akusingane yami mara ngiyithatha njengengane yami ngiyamyenzela angazi nami manje ungene yini ukuthi saka yangijikela manje ayenza lezi zinto lezi azingenza. Yazi angazi ukuthi but it's fine nikisa tsibura ntate o utlwile na gore king ntho o gatlileng ka yena wa ithola yeah ukuthi bekathande eqaleni maybe bekanga umuntu o right before okay nang effort yes and then yonke into yachinja maybe asazi mfana I think most of the thing kwamele sitshelwe uye lo Matlakala dikarabo he sizala kule muzi lo. Yeah, okay if ke mo a ona bothatha motho mo. Hayi sizokwenza konke mfethu ukuthi sikuncede wena bhuti omdala ne esicacisele ukuthi yena le mali mfana uyisephi phela. Hayi batho tšhelete motho. Uvela uthatha imali. Ah. Ungakuthi my brother khona la kule ndlu. Uhlala khona la. Oh Okay. hayi ngophoka amabhasi kanje. Oh nangile. Nangile uyawasho wenzani. Okay na ole mo dipompong. Motho ngitsa drama ndlala ikamera wawetsa njalo kunini ngikutshela ngifuna imali yami athina yona kijile angiyazi lento le ngicela ukuyizwa manje. Okay ngitsa drama ka dikamera ngitsa drama ka dikamera why untliseditse batho Drama yami akuna drama la ngifuna imali yami angithi uyidlile imali yami we sebedisitse wa etsa motho mo lo tšhelete ya motho sa ikopa ke se ke batla o understand ga no wing o no wing ka mo bujoditse na o mo buditse go wa mo kopa ke kopa tšhelete ne ke mo kopile aba mpha ampha card then beke isebedisa Mamela la selanga uzodlala thina my brother uthe ukuthi lo muntu lona benisave imali maka why vele akame ancincisisa wait hanyane motho mo yaselanga o mo file tšhelete motho mo o mo file re batla o understand phela re tsebe nnete angimnikanga imali. uMatlakala uyazi ukuthi imali ihlala lapho ngiyayisave ngisavela yena ukuthi ngimkhiphela amalobolo. uyayazi leyo maka na like umpromise maka uyayazi indaba yamalobolo na umpromise manga that's why ngidlile umpromise manga yebo makathini akathi uzongilobola so manje ngamanga kanjani okay why enza kanje why usathi konotlo kwalini na wawetsa drama Ukhuluma nawe kunini ukukhuluma nawe awutholakali uhambe yonke iDecember yonke ukhona ubuyayo manje ngikubona manje kini. Mani awucela uchazele maybe thina ithi singatholi maybe kona ngisatholimo uyise enkokweni kimi wena uthe lo muntu imali uyisephi ngiyisevile mina imali yebo ngathi ngizomlobola mangiceda yena wathi ufuna ukakha ufuna ukuyoakha kubo mangiya kuba ngimfonela yonke iDecember
akabambi ifoni akayenzi next Isayivile imali wathi uyoakha bekakucelile na re batla understand mo. akangicelanga bengisevele yena ukuthi ngizomshada Angikucelanga. Awungicelanga. Awuyekela manga. And unamanga. 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 Awazi ne- Mawuthi motho mo lokopa o botsane a ke o unamanga. So unamanga kanjani so gawanile na 2 weeks 4 weeks back asa tsebe wa bona gona le ntwe sa etseng sense. Na abuti una le maka mama. Una le maka cause mama So na le 4 weeks o gawanele. And 4 weeks o ke mo wena o tsamaileng tsa sila na o qhinong ka chelete. So jwang o file jwang wena no motsadi na kwena o mo lahla ka wena ke se banda. Ungathi uyangilahla lava sibe ke o fatsha. wa etsa jwalo. Wa o etsa jwalo. Wa una le drama. Umuntu drama uwela mamela la siso abantu. Why umfidisa? Mahlakani, Why? angina drama. Una le drama. Una le drama. Angina Una yona. Wena awuna drama. Ke wena o na leng drama. No mina Wenza ngicela something lo sisi cabanga ukuthi sizilima or ubona bo Popeye la mosbekile. Ngicela ukubuza wena hayi ini wena lo my brother ngithi ukusevela imali ukuthi hey ikuphendula lento ungafuni ukuphikisa akakusevelanga imali yokuthi ufuna ukukulobola. Ngiphendule yes or no. No. Ubeka ngipromise manga. Manje uthi wena udeyiphi imali? Motho mo lo go jile chelete fe mo Eh, retsa ke dipopai. tsa Wa bona mama. imali. Yona. Wa etsa so Mama. Wa etsa jwalo. O so retsa ditakalane jwa. O so dlala ka rona so re etsa ditakatane. Don't do that, Thabo. Thabo. Wena right imela uyapi kuthaba? Chelete ya batho se o inkile no so retsa ka ngo ka dimo o dlala ka ntato ba batho bana. Wa no sa mjetse go ha o sa morata. 4 weeks o tsamileng ka yona pele o nka chelete wa no sa mstop go ska save chelete. Ankentse eng ntato o hana nketsa eng ya ntrita jwalo a bontsha bo matlakala baka ne ke bontsha lena ke matlakala Why ungayanga police station mabe treata kabi mina ngibuza ukuthi etsa ke ntloletse ka ka Una o etsa. na ina sa ntshware hantle Una etsa. na nthabisa dithomi tsae a tsamaye semthamisa go ba le katlhu police mai ngabe ubona inkinga asiselanga lokho la Thathelani imali yomuntu onjalo banna ke le wena ne ke tlo itsamayela. kunini ngifavor ngigunde amaloni ngiyopenda wenza isinako usingeditse nako ngapha ngokumaintain ingane and akusiyingane yami ingane yakho iyazi mina ngoba bakho ngoba ngiyakuyenzela ngiyayenzela nengane after that wena songiyenza kanje Ha re tlo bua hangata. O yentseng chelete ke re o itse wa aga ke tsebe ke mo mana wa aga. ke ko aba ngazi ukuthi akabo ka diphahlo ka rekela le bana ba ka diphahlo zikuphi impahla zakhona manje awuna namasokisi zikuphi impahla zakhona zikuphi kona kuphi le mali ka my brother ngoba imali ka my brother le ngithi ngoba imali ka my brother le akusiyimali yakho iseve my brother uzojula kube manzi nje lana ngoba ukhuluma amanga Motho mo ke kopa o thobise moya. akuna drama next ngiyamzama lo muntu kunini ngeke ngimele lento lene ethi yena alungisa into zami anginike imali yami ngimsaphethele ingane kunini uvela manje ingane kimi ihlala nami akazi ukuthi yenzini manje mina ngazi ukuthi kukwenzakalani ngani Thabo why utlamle nketsa jwalo okay ke sebena le drama la va. rekile diphahlo ka reka dijo and stuff yeziphi impahla oyithengile No, like ke batla ba ba tsa fela. na why vele why Nkile bokae vele? Ke batla unkile 20000 yebo ke nkile 20000 Okay, motho mo winwile ka mpela yebo yebo mang no betcha mama ka 20000. akayipecha le ngwana uyapering ka Christmas le bana ba ka ba pere muska Christmas ka tjhelete mang ngemali ya kabani Ka tjhelete Mama, wa tseba ntho e o ntse o le proud o sontse ka chelete ya ke botsotsi. Wa tseba go utswa, wa tseba go utsweditse motho ntho ya ka hae. motswetsa awuna ne ke ipatala umpromise maka ne ke ipatala yes ngumfazi awuna namahloni kancane ngale yona abantwana bakhe badla bani bakhera bani bagqoka mina naye self ugqoka mina impahla zami iaccount yami le impahla lezi Wena no agqoka ipatala ntate nana loser di choma etsa. Wa no sa communicator lena unlike utswe Khale ke chelete. communicator len khale nasaba tlubua aki bua lena ke uthi lo unamanga lo unamanga kabi bayamazi wait ke ithini na motho umuntu kibo kini bayamazi bayamazi Why ba mupi? angazi abangazi abakwazi kanjani abakwazi kanjani ubani omaziyo simfonele manje Yeah. ucabanga siyadlala la ngimthengele nefoni isomatshoniseni ufanele mina futhi ngiyokhipha sabamatshonisa Lava sibona. Motho mo. Ha re ba bona ibile ha re batlo go harasa la ntse etse ntho. Mama. Haona uyetha Bona wa fufulela. Mama. khula matlakani sisi ya mama usibheke kahle thina singothabo thina uyasibona ne
ya So, uthi mohlomong- ungakhulumi nathi ufuna ukusirobha wena uzorobha ntho uthabo tshwantseng o le etsa ga re tlo dlala mama ne so a re tseng so mina ngithe fela ngifuna ukufonela Founelang umuntu wakini motho wa bona ska la basatho owazi lo o tsebanyeng I never ke lefa Wa bona dinamba. ona I mang? never. Flema Wa thina bona ona never. mang? Never. re kopa tšhelete ya ntate because of rona gantlentle re tlo make sure ntate Nna tjhelete ya ntate shem Okay. ke e sebedisitsa ka So, setho. ntate o tshwarise for Ke tjhelete ipatetse. wena wa utlwisisa, Ipatetse. o tlo etsang You stole it, yazi ukuthi itontile. A ka e utswa. A ka e utswa. A ka e utswa. Ende mamela. Ipatetse. That is A ka e utswa. ga re tlo kamana le wena ke kopa go jetse fela gore tšhelete ya ntate o tlo e gotlisa jwang re kgone go re itsamela o tlo tšhesa ka kang and-e go thotse ke tsebontse o etsang pompong go batla o tjhelete ya ntate ke bone e tlatsa kgutla. mama Ha mama ke bone. ga re tlo buang Ya, because of nna- o tlo e gotlisa ne o ka Ha e maponisa kgutli. Ha e kgutli. uthini mama Ha e kgutli. i-20,000 lela basi lokukudla lokhu yimi enginga-understand uthi ayibuyi ayibuyi usho ayibuyi imali ka my brother ayibuyi Bayikhiphi imali yami bazonceda wena ucabanga ukuthi Ngeke. ngopropaya ngithi sisa abantu Angeke. Oh, sobona. bewenzani lapha Never kinsi. bewenzani lapha Bengwasho. bobhizi ngewashini kunomuntu okhona la ejaradini Akunamuntu ngiwami. nami ngizobuya ngifuna ukushiya lo emoteni ngimlokhele lapha yasiya naye epolice station njengamanje Simthathe. Utshontshile uyisela. ngiyezwa ngiyamtshela ukuthi ngikhuluma naye senkulu monkeng Mr Jones mo bontsheng gore lona gantlentle le di-magic tsa ka nice Haona o Sena. tsamaye uzohamba. o utswitse tšhelete Aka utswa ne ke Sokulayita thina akazi ngapha. ukuthi thina ijosi bascops nama-magic Singena emnyango thina, Ikena singena emnyango. Ake ne ke pata. Uyakolota Ibhadala kanjani? Laba Uyakolota, sibeke, ngitshela. motho o mongwe, a ba mo beha. Utshontshile uyisela Ao, le ha o ka re wena Thabo motho o mogolo le ha ka re he wena Thabo a o bitsa ka mma ditlhapa etsang yena a fela nje o lo tshwariswa nje tshwantse 20,000 ke tšhelete e ngata motho o mogolo ke bua so batho ba bangwe ba e hloka o mongwe hana le 1,000 accountong ya hae so gore ke 20,000 eo e yena a inyatsang so ke tšhelete wa nkutlwisisa motho o mogolo so ntho o tlo e etsang no motho o mogolo fela ko go tlo re latelela seka Mr Johnson a mo kena koloing a lo tshwariswa gantlentle utlwa lovers a lo kgona gore 20,000 ao a itlisa a tshwarelwe yona a tlo kgona go bona gore ntho tsa motho wa di hlompha and monno o sa mo rateng ga o motswetse obane ntho e entseng lovers ke o sa le family a e ne le involved wa itse keng guys ke a tshepa la bona Mr Jones o nkile mme ka mona mme matlakala ka baka la go utswitse 20,000 ya ntate a beile tšhelete mahadi kante o sa itšwetsa go utswitse 20,000 gobane ga ba tlo nyalwa ke ntate so ntho re etsang no re ya lena ko police station gore a tshwarelele tšhelete e a inkileng if a ka kgona go e patala o tla bona go e patala jwang mara tshwantse a pantitelwe tšhelete ya batho motho a sa o fa tšhelete ya gae a sa o fa ntho e leng yae o sekebe wa yenka o sa e kopa guys ke a le rata le wena e bo mathateng a so mo mme ntate mo gae o seka lebala fela go emailela ko josepascop.co.za ke a le rata kao fela guys and I'll see you in the next episode yes babe